So hello guys, welcome back to my channel. Gardom everyone, Gardom, welcome back. Chetong long lea jiding piglo ho, kado we benta. Pen pini ya daily vlogs, pini nili pangcheng lo fast lo nili vlogs ko banai cheng ho. Ate nili manthalo daily vlogs banai ver bo bosi nili manthalo. Alam mangge music videos itame ani vange banai ni un ide. Lasi apor nang chariti lasi nili la so tak gef ta nili mang vlogs banai rong ba pulo. Kasi nangli tu mes tami ani vang tami se tong long po je tag long po pini ya bang ni li live to pini bang ni video bonai bang son lo je ni hema lo setup hai ko son ma ba ni hem home tour lo hala mange home tour lo la pene ko son se video bonai po ma na da dim se bonai ma actually like ni room lo ka do we ya ni li setup ko bonai melang no tami bonai bom lo yo non si pangcheng lang po the channel ta grow ilang non si litum family ke non si growth bom la homemade ang sila ke kadu ita homemade non si setup po na bom lang homemade laban kadu ko ita ni liban comment sang pibang do message sang pibang do jemen tu sini non next video olai tu lang ma po de alama ke next video to olai po sitame sab so pornang chat ponili la nili lun song da audio dubbing da veradim sitame alang li da Christmas pumat si por ave chat bolamang la si December last week un able te January lo lamang January first week second week lom sini li bonai tu po la si nang tum channel subscribe ke lang ba subscribe am tha lapen Instagram page on follow dam de lang ako follow dam tha Rajiv Ngilang official po men penali to photo ma nili mon aling nang pidet po Instagram link lapen Facebook page aling hay da nili nang bibo flower pot lang tha nili hem si bonai la so flower pot ho nili hem si bonai la so flower pot lang tha son lo lang me malang no chata lasu place chini ma chini ne nang tum lang pa mi tha ni video long nang li tum lasu location nang tum konas ki thek long ma lang tha nang li tum lasu dim juida mang da po location ni li dak si so dim ki studio ajo night shot bang dak si en alamang ya alamang ajo night shot dak si en li yo ada ba nung background baglar lo dak sap su la lightning fan dak hem kim chom hai di dak sini li juida mang da dim ki sut nang ti tum so nun lai lai rong hai pen nang tek pen tum chini po ni li dak si sut pe yo la khala check bang sai ke ni dak si studio la mang ale sap su la so check pe di so yellow color check pe mane mesen di da la mang di ajo sot bang dak sini li setup bonai de lo so no anni bang shooting hun ni le dak setup bonai de man bonai pa mi man si dak si sut de ni li da ya guys yo ni non hempen number lo ni li rongkhelan tam rai po sabso kam do chat si to rongkhelan tak jayega non tar lang so get adung si do yo rongkhelan andam lang scooty pen drive करके जाएगा Oh guys, I'm back again. Ani samlo janon evening lo lama ke. Itu ma vlogs ke pat judi pornai le lo. Asi kado ko ita ne channel subscribe kre lang bade subscribe no. Lapi Instagram long follow le lang bade follow dam tha Rajiv Ngilang official comment pen nili description no link pipo. Lapen pini daily vlogs ma la ansing ton ko lo. Mo pinap tami pinupdate kami la anso se daily vlogs ni bonai pan si try to po. So thank you everyone for watching. Thank you so much. So see you in the next vlogs everyone. Ta-ta.